li navenda Barzanî li bajarê Hesekê çarsid bawername hate belavkirin ser şagirtên derçûn di xulla seretayî de di fêrkirina zimanê Kurdî de. Şoreşa Sûrî dest pê kir derfeta zerîn ser miletê me Kurdî hat divê derfetê de mekarî û şagirtê xwe zimanê Kurdî ke miletê xwe zimanê Kurdî ke fêrî zimanê wan bikin. Espasiya Wenda Barzanî dikim ji bo fêrbûna zimanê Kurdî û îro me bawername jî dan me. Ez gelek spasiya مستسيبان دكم وسلوك بارزاني. أشكر مركز البرزاني على تعليم اللغة الكردية. أنا طالبة عربية تعلمت اللغة الكردية بمركز بارتي البرزاني، وأشكر المدير والأساتذة اللي علموني. از سپاسیانا بندنا برزاني دكم سر برنامج دامر وسر تعليم عملي لغة كرمانجي. سپاسيا مدير دكم وسپاسيا ماموستي وفدكم. اسفيري زماني كردي لافندا برزاني واسباسيا مستسيبان هذه حالة شاتكم ساعة وفش. اسفيري زماني كردي بري لافندا برزاني بتشكيلة كي باشبور بري أمريكا ريبون زماني خوا بشتغلين وأنا الحمد لله كمعلمي زماني خوا وقال لك سباس إيش مدير وإيش ماموستي كبرت عبي بري لافندا برزاني. xulla seretayî li navenda Barzanî tê fêrkirin bi rengekî zanistî, gorî, rêbaza hînker di fêrkirina zimanê Kurdî de.